Turabashuje kandi tubaye ikaze ku makuru y'iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Ngiye kubagezaho ndi Mukazarukundo Clarisse. Tugiye gutangira tubagezaho ibyaranze ikirere cy'uyu munsi, turabagezaho iteganyagihe ry'amasaha y'ijoro, iry'umunsi w'ejo ndetse n'iry'iminsi 5 iri imbere, duhereye ku munsi w'ejo. Uyu munsi tariki 22 Ukwakira, mu kirere cy'u Rwanda mu bice bitandukanye by'igihugu haguye imvura. Mu masaha nijoro hakaba hateganyijwe imvura cyane cyane mu bice by'uburengerazuba bw'igihugu cyacu, ahandi hasigaye hakaza kurangwa n'ibicu bitari butange imvura. Reka turebe hamwe rero uko umunsi w'ejo ikirere kizirirwa cyitwaye. Turahera ku muyaga, turebe ibipimo by'ubushyuhe, turebe ndetse n'ikirere muri rusange. Ku munsi w'ejo hakaba hateganyijwe umuyaga uringaniye ushyira kuba umuyaga mwinshi. Uyu muyaga ukazaba ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4 ndetse na metero 6 ku isegonda, n'icyerekezo kiva mu bice byo mu burasirazuba werekeza mu tundi turere tw'igihugu cyacu. Mu masaha ya mu gitondo muri rusange nta mvura iteganyijwe. Reka turebe ibipimo by'ubushyuhe biteganyijwe. Mu ntara y'amajyepfo hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 14 ndetse na °C 15. Mu bice by'uburengerazuba hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 10 ndetse na °C 17, aho akarere ka Nyabihu ariko gateganyijwe kugira igipimo cy'ubushyuhe cyo hasi ugereranije n'ahandi mu gihugu cya °C 10. Naho mu majyaruguru y'igihugu cyacu hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 13 ndetse na °C 15 n'ibicu bitazatanga imvura. Reka dukomeze tubagezaho rero ibizaranga mu bice by'uburasirazuba. Hateganyijwe ibicu bitazatanga imvura mu turere twaho twose ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 16 ndetse na 17. Naho mu mujyi wa Kigali naho hateganyijwe urunyurane rw'ibicu ndetse n'izuba, n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri °C 17. Mu masaha yo ku gicamunsi mu ntara y'amajyepfo mu turere twaho twose hakaba hateganyijwe imvura kandi izumvikanamo inkuba, n'igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru cya °C 27. Mu bice by'uburengerazuba bw'igihugu cyacu naho hateganyijwe imvura izumvikanamo inkuba, ndetse igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru kizagera kuri °C 27. Mu majyaruguru y'igihugu cyacu naho hateganyijwe imvura izumvikanamo inkuba, igipimo cy'ubushyuhe kikazagera kuri °C 26. Mu bice by'uburasirazuba bw'igihugu cyacu hakaba hateganyijwe naho imvura izumvikanamo inkuba, igipimo cy'ubushyuhe cya °C 28 giteganyijwe mu karere ka Nyagatare, aho hateganyijwe kugira igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru ugereranije n'ahandi mu gihugu. Mu mujyi wa Kigali naho hateganyijwe imvura izumvikanamo inkuba, n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri °C 27. Reka turebere hamwe rero mu minsi 5 iri imbere, duhereye ku munsi w'ejo tariki 23 kugera ku tariki 27 uko ikirere giteganyijwe. Muri iyi minsi rero uko ari 5 mu kirere cy'u Rwanda, mu turere tugize igihugu cyacu mu bice byabo bitandukanye hateganyijwe ibihe by'imvura. Ibi bikaba biri guterwa n'uko dukomeje kugira isangano ry'imiyaga riduha ubuhehere bw'umwuka butuma dukomeza kugira imvura mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu. Ku munsi w'ejo izuba riteganyijwe kurasa mu masaha ya saa 11:35 za mu gitondo, rirenga saa 11:43 za nimugoroba. Mwakoze kudukurikira, tubifurije kugira ijoro ryiza.